meghalayapost.news. Hadien belas April kedurki hakirunsan social media kidakishin kilapau bau Bah Rocky Marweiñ ulapoino syakasem jong ke parti VPP kata hadien bahagate kedurki layoi bau Bah Rocky Marweiñ ulalit bani kendu yo ba ardan mila basayambon u presiden barang ba ka VPP parti. Kuman penkenmau Bah Rocky Marweiñ doi presiden barem Ri Bhoi District Congress Committee badangsen ula iehnoh kamno ialah di kum presiden barula pensya pai baru ba umdaisu wat udkot ke parti Congress. Kani kejengnya kendu Bah Rocky Marweiñ ba ardan mila basayambon kumunungi lam bahakli du ke VPP parti wala ompat pentikna baun peneso syaka VPP parti Henry kidakishin kilapau baula ban peneso no syaka VPP parti. Kumban penkenmau bau Bah Rocky Marweiñ umdai satiatang nongelam bahakmat ke parti Congress Ri Bhoi ubala iehnoh kamno na ke parti Congress Henry uladairu samlarang ba ubala ya kunteng ya ke election MDC hadu arsin kenti na umsning constituency. meghalayapost.news.